نعيدكن بالعين بنسألكن عنا العياد ولذيني يا عالم نعيدكن بالعين بنسألكن ليش ما في عنا. Pada hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari Jumat ini Bapak Ustadz beserta rombongan yang sudah berhadir ke sekolah kami pada hari ini, yaitu ke SDN Negeri 29 Banda Aceh, dan yang saya hormati senior kita, mama kita, pembimbing kita, yaitu Ibu Fatimah yang dulu juga sebagai kepala sekolah di sini, sekarang masih baru ya Bapak Ibu saya di sini. Ini beliau ini mudah-mudahan sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah kegiatan Jumatan. Kami alhamdulillah ada kedatangan tamu dari Palestina. Mari sama-sama kita lihat tausiah beliau. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة النبي المهدى رحمة للعالمين سيدنا وسيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة القرآن والأخوة في هذا الدين امتثالا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات آيات 10: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا البيت المبارك في هذه المدرسة، أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته إخوانا على سر متقابلين، اللهم آمين. ذلك في البداية شكرا جزيلا لرئيسة المدرسة وإبو فاطمة، وكذلك للأساتذة والأستاذات جميعا، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Maka di saat ditanya bagaimana keadaannya, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau kita jawab baik saja, karena baik itu datangnya daripada siapa? Allah. Maka kita berhak mengatakan Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu berikan kepada kita rahmat, nikmat, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah berkumpul di madrasah yang kita cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berkah nikmat iman, berkah nikmat Islam, berkah nikmat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan asbab dilahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعيدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا العياد ولذيني يا عالم أرضي محروقة. Digergasi di mana? Di Palestina. Di Palestina. Beliau adalah Syekh Ahmed Taufik Al-Hajj. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjumpakan kita pada pagi yang berbahagia ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali di dalam surganya Allah, Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. زمانا نوم تحلم تسعى للإيمان
وين الشمس الحلوة Tepuk tangan buat dia. موطني dekat Suriah, benua Asia. والجمال والسلام والبهاء في ربوع طيب قال بجانب سوريا فلسطين من الشمال تحدها سوريا ولبنان، من الغرب البحر، من الجنوب مصر، ومن الشرق الأردن. طيب الحمد لله رب العالمين. كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد اختار أرض فلسطين وشرفها ببعض الفضائل. لذلك من يذكر لنا آية أو حديث في فضيلة فلسطين ونعطي هدية شعر إن شاء الله. Baiklah dari semuanya, bagaimana kita ketahui Palestina merupakan bumi yang diberkati, bumi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره حسبك. أين تعلمت القرآن؟ Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawmaidin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Alhamdulillah. Ampuna tuhuli, ampuna tuhuli, ampuna tuhuli. Ayo semuanya. Ampuna salam. بالعين بنسألكم Tiga. Biru. Nabi kaya apa? Biru. Biru. Nabi kaya apa? Biru. Biru. Nabi kaya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow we'll be free. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah anak ibu, hari ini ibu sangat terharu sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semua untuk kita. Dan satu lagi anak ibu, inilah hari Jumat, ini adalah hari Jumat yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحياة والنجاة والهناء والرجاء Nah, inilah teman-teman akhir acara kita dengan Syekh Ahmed ya dari Palestina. Ya, mudah-mudahan kita dapat memberi dukungan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Paling tidak kita selalu mendoakan mereka. والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك.